Ebusia for me mamo akwa basronko eba too much GH efide esomuni aba some for bakope na ama owuza na edu ebre we ya minimu di ehia se ya na ye trending issues a AC ewo oman mu na mede ebesomu na ebusia for eye side chicks wo ehia se 2 weeks ago a Tracy Boache ne Misbo wo mu so to kwakese emu ewo eye social media so ni nya no papa no asem ya no matwo man so na sesi ano papa no akwese ni papa bakon edi bobo bebre abemu memma tese wo ma Tracy Boache pen anyuntofo gospel musician wo mom keka on brother Sami sopoku tese didi dia bobo bebre wo kasa wo leste kraba na ebikre firenum na tese ate ikra de fofro kra yen kan yen tini di mpoda ewo ensem no so no onobu Kennedy e Japan na Daroma o de abeto abonten na nipa kroi eye A+ Kwame Asare Obeng musician turned politician wono ela sabe ni din abeka on no na Tracy Boache super abonten no so be yi ano say no kre A+ re na enye bone oye nipa onye virgin na no ye de abeka say asem kese A+ are na no are no na A+ na mu nso no abeyi ni ho ano na ebuzafo esemani ensem ka kire ma metwa mo mra na me fe no so entumani Ejime kwesa ya se emayedi ejumedi ebremo Mama Juliet Ventures. Mama Juliet Ventures we ye kitchen appliances ene demo sisi nyemedi sisi demo ejuma. Say ye ovens, deep fryers, blenders, juicers they come bia abefo dia wati dia onim say boa ewo kitchen bia no wo de fa number no ewo ase wo na frɛ Mama Juliet anase penecha kwan ewa be kana pass enu anu no o frɛ na no na tese waje so delivery grandpa be bia wo bia no wo de bebre wo asumdue kwan sa won sem bia eni ekire na Mama Juliet de ma menka we nka ho ne border form poko ono de wholesale prices no ton nyama nti o frɛ Mama Juliet na wa rest assured say wo benya nyama ne bo ewo form kra ebie wo so no ni true fin wo sit down chehye blocks wi a unwie yo unwie ye and that times abaye wabobra na wabobra na wabobra so na ye wo dan de say de wo ya boss no be chese ampa wabobra na say wo mobra ye neat roofing neat roofing works enu nti say wo bo dan so enchance papa te say enu aworo no ho a enu hia say obe painti every year bia na wo painti te say wo chance so ndabi neat roofing there say na din city no sa so no majuma city neat afebo de bia da say na wo to no ye dey bow dance no sa pepepepe na be ya kosi ebiye enu nti say wo bow dance dia na ye need roofing for and na wo be from no be say adwuma no e dey amount wo si dan wi e dey a wo be hia no doors ne windows enu so dey say abefo dey abane glass slide doors dey keka ho no so no say adwuma no dey na ye Winners Aluminium Limited no makoda room a mbe ade ama so eni wo adwuma mu fie be bia wo bia pese wonya glass works wo bia no Winners Aluminium Limited na day make guest our fefo Nana Hima bakope na ebuzafo Nana Hima na nya nko a o ensi ho o mra ne ojeso ene say asante ni ba wo ma pressure no mabodi no wa wate asem hey Nana Hima yes darling we akwaba yeah nia ele so de jai wo dutwem nze hagra awon fe die enu ane pressure na odi my dey bia no pressure oh nyami ehira pa se bia boko na ko pardon erewade asi we ye mo nsem no so tewo ne ensori so atiasi honorable and that expose on already or ye the issue expose no kan ko fon nsem asofo no de sha ase se ade Tracy Boache de no abegim amadan Tracy Boache dali actress for so o de aba Tracy Boache so na wa meka Tracy Boache wabobo ne chemso ni nyama wo ye ne papa no asem ya bi ase bebo A+ din se A+ so e ka papa no mfo ne bi A+ so awe bi no aka ye so a Tracy Boache be so mse ampa A+ are ware o nipa onye virgin ware ye go tie be man no so no nkra ko ye be man ko bebu no se papa no kra pon hye na ma bonte ka A+ ka so nko no so mbu no nka se o on kasa ho anase o be kasa kra mpa on jintum say no cressa A+ mra bonte a say e no be tro to ni Facebook or say childhood girlfriend things where boys take am World Cup like 10 years ago as them they paid there then now I no get money so then I won't do installments they say 10 years ago eno num di share Tracy Boache
atam no ne twempna ono ne twempna no ono de say abranti ne sika ni skin wo so obo ne sa na so betwa ne installment na nti asemu a A+ dia better appointing na ehu hia say obeka ne sa yo minua ba da CBM da too much multimedia for so asemadaroma na me ho ayefefefe ya me bisi he that's me catch obi a wo hwe too much say onkoso na won hwe ne won nioma pa ene nsempa any current nioma a onti wo ba bia je say too much ya na obeti nti obi a make sure so be hwe yen obeti nsem a trend e wo Ghana han minua ba Tracy Boachi nsem no adosun sisi a asem ne hyase anaka Tracy Boachi kana no too ma ka meto baby asisi a adodwi a yenya bia ye kan sisi a A+ so de ne dia betum say one girl ne hyase dai ache 10 years no kra no mewe ma oboa be 15 years ni na say 15 years na o Tracy Boachi ne be ma da na senya asem ana hihye nkofo ho na ho na ye nkofo ahia woni be ma da 15 years me dem me kan 10 years 15 years na ka 10 years oboy ni sa 10 years ka ne asem ya bananka ono so de le ye betuma ye de sa nkofo ni kwa de me obi abi obeki me vanji bo za ni pa na me nkan no because nyame ne wo obi me no obi fofo no ni se ni pa na me nkan ni nkan ho eti ma asem ba me nya sure so no so de ne de be ba betuma be ka me ho asem bone because ohu ye ahyi eti se ensem a etwem ensem anka hu nya nyina sisi ebeba because of wano esontu no wo wano so wo ho soso ndi wo bekasa sa na ye de bebro na A+ so na wo ni gay ya da 10 years we ya sama wo say wo so de betudwa e na one na da 10 years a o kan dia me say 15 years impo e wo so sha se no tua girl no ene ya girl ni sika fe na ni sika beba e ja fe na o be ma na wo so pa a che ye youth ni Ghana fo yes so because say on ne shase da na kemanti bi akwa koma ne 300 cedis because girl ni kase was 300 cedis no de sha abrabo ase and 25 years no si fie e pass ase okumase etika 29 years di enka ne sika no A+ e was so man ye bebre say every month we man 3 million and 10 years girl no when sika bebre eti A+ so shase no ntia girl ne ka ode ne ka ode ne ka so sa time no ni sika se si a when sika eti o shase no ntia girl ne ka girl so on make sure so beji ne sika we A+ wanje am impo so sere no obesere no na tetempena 10 years ago mpena twe the course wo mu ede na ne de obetumi dan ne ka send nkwalabem de obi o say nkwalabem do de nkosi aga nti etwem a yema ne ntwem ede no kodan ho kan ne because of girl na man ho so no ti ne hu aye ahyi nti say boy ne na da eye A+ ne na da 10 years ago na say was satam na A+ ne chese na oni sika sisi a wenye sika dia ene oso tua girl ne ka yeah oso tua ne ka girl ne so gine sika free A+ when a girl is after no benya sika because now A+ po no sa woni obe ya da 10 years na say ne ho asema ba na ya bodi say wawe na nti de bema enye oba na obefa bema oba na obefa enti wawe na wa beka wo say wawe na ye de na wo sa be chuno nsem gu ase ka asema tete ese obi mpo nim say one nim mpo na wo ni first boy and the second boy sisi wa me ehun say 10 years ni enti wo kra e o sa se every again kra na again mpo sata me sure say no dwale wa bonten because again no so 29 years onu te so 29 enti say 10 me say guy no o sha se every na 15 years nye 10 years ko again no soro ya che said 29 years no nim mpanimfo onim papa nom onim mrantia nom se bo kra mama nom na me rom so onu so onu omo so aye maya de bia because 10 years nie be ma jo na 29 years nie wo so wo fie wo we ya ga no soro ya che ye sha se omo sha se fa na me sha so over 10 years eti no ga ne de ne nioma a wo ye ne ye no se ya de o hwehwe e wo peso omu no enu ana wo mu no na A+ e de nsema be count se o de confirm no se ampa ware girl no na no nti no di empa na o be se on kancha mansan se ware ni nti yenya den eye A+ so no se si ano so aya no se obenya ni ngwase ne de ene o de ni ngwase ne be ma girl no because girl ni kana no tumwa ke bia ya papa Kennedy Japan oron obi ono da osori eni o ma wi no odwen sika ene ntokwa
se nipa we de ne ho abaji mu die ye nwa be ma no so onhwe mani ngwase meto ne so nti ono so de obeye ono so de be no ono so ade ne obehwe na ni ngwase be ba ne so de obeda ne ama girl no nti the girl ni nyina nkomra nya girl ne na ama we nyina aba nti se de bebe bia o ma wode aso obebo kachiri no waso no waso nti me bi se wasem we ne se o hwa eye A+ ono an ka kire ono abu de akoso wo oni Tracy Bachintem ma ono abu page ansem no da bida the be make an say ono abu card is so say because of enshemu mashemu penalty Tracy Asha says or blackmail A+ so wa for akosia vi ene meka che we into mama see meka che say na blackmail for papa no money ade no nti o de blackmail nti who say A+ na no wa ka che ono abu so da ba ponti menya sure menya sure say A+ betimi ayesa say obeka che ye papa Kennedy Japan say on kase ana girl no wo ye say nti no onyu su we so on fan brainers menya sure ye papa na ono so ye fifi mu ono so de wo ye mi hu o i papa besiriwa ye papa ka ye nyasema ye ba no atu yefo oni yakasa ye kofento kwa bananka oni yakasa say o munjai ntokwa de nye wo di asem ni manu ye ni he first na ma so sisi I feel almost about actress for so and they say na ma no ni ade mo so me na mo so de ba because baby o de ni na mi die say ko so for ba ko so no yan so a e ko wi so for etitu abrempon for and they say ho na tie kogu eti abesi friends Tracy Buachi so de ani if run my ko actress for so enti o mo bo mo aboso ye na boboba pa na ye should be obe mani oba ehiem won paso a sa enkitamde na ekoso wo no no ehun be nya se obe ma odret na bonti aka na obisa sempa sa semu wei ma kon me dia ji obi da na miswa ana mo be say 18 years be so be wo de den me dia ji obi da asante for ne kasa asante ni bo ma pressure so dia ji obi da ya ketesi esisu ye mpoko esisu me twa boys too be say gere o me na ma fane da ma ye ni say da enso no hu me ibo ne me nkasa mpokrada se na na danfo ni mo mu be peme no eye ne ye nti o say me ti me de boy no after mo ni abusuafo awe me say ma boy ni dia boy ni so smith boy ni so paso da no gina nsu anu anam say wi aso hu ade amenka na po se wa hu mpa be ma o de asem we to anu kra mo se wani tie be ma wo ni oba bia beda na obe kacha wo yonko be ma foforo ana wo de betina baby especially wo mutina baase ana wo ye wo janshi bi wa wuti bia ye bia ye janshi bia wo be do na boys you say no mo tete na mo bobo nkomo na bia betwam ye na ho ye fa na bia wo to wo so kaka o ge we dogi no afokam achopam wo ye kwasini se wadi wo ba kawanu tum because wo kawanu tum e be boa che se bi kura na wo do we no wo ko ka ba bi no na bia wadanfo bi kura no kura wo ye fi 7 wo ye fi wo ye down ono wo wi ni jawo a wo so wani ate no na wa we no wo de kwa kan ye fan wo de kwa kan no nya fan wa wi na ntidie mema na 7 mo na ma mo di mba wie na mo de ne na o ma afoko no afoka ma chopa ehun nya be ma obe yesa se wo ye krasini me nya be ma A+ e be ya wo ntwa so wo de na twam ma ye nka papa no asem fa wo de ma fifa mu kura me se bibia e den Ghana mo twimu mo tete asem tete do oh sata po mi ye se sister po no nya obia sata chale Rad chasuna me de we kra de no lie Tracy Crampo ka sembi se onu Crampo no no kre wari bia onu memediti na so ni ex no omu hu ni se sia Crampo mu timi men because we nyesika waka onu so kan fa foko omu because me nya se me tiger na eschi beginning there na me time na chi me pe na asem pase si ansam ni sorry ye na ye too much on so se sia no too much multimedia so yes ye be som yes ye be na ye too much se sia no se mema ne ex for na won so ma sorry na mo keke bi nchire mba wa abontin se o mo nkoka we o mo nkoye we munjaye mboa mo because won na da etwam eno de atwam nkode aka ne eba ho ba sisi mama ye say ye ka papa no asem sisi mo nso mo de amode ne na me kasen mo twa so asem fa na asem nko
den na se mo nyina akra ge ene na ge no okita de power ne ho pa god se mo nyina stars wenum Ghana ye celebrate ye mpanifo ya de hye no mo na ye sua mo ye hwe mo no na se mo nyina mo ne se ge ya dade a wo aba be ka bia me okra aba be ka bia me hu ne se onye guy umbu ni kra me mbu ni bia mbu ho so because I want small girl 29 years we ada me age we ada na say wo mfari na so ba be jaka say oh me ne na dam ne da e bi kwa say one ne da no sa one ne da no 10 years wo mfari and ga no ya special pa oh we then we dey ever we e kra entwa to say A+ ye ni mi no waware ono so waware oba na no efe ba kama na asem we esi na ye de ni kunu abeforum na ni kunu so jitum sampa marida no o yo so ba ne ka ebe yo say o be me feel she me oba na me so ba be ware A+ no e wo say me so me wo na me nya virgin na be ware A+ no it is an ex ana ono obi adate pen ono obi ayi bibida na say abeto dwa me mete kura me de be yenku na me de aso a me de be me kapa me atwimeni e wo say me so kura oba ne be kasa kura no so mehuru no we nya se wo so no girl no obe wa lady no obe wa A+ no so onye virgin it is A+ no obi ada 10 years 15 years 8 years enya she ono afa na ade mo forget you no mo ntroma wale ase no mo didi do mo anyoma na yeso ye ko sha papa no mo nya so mo say chances ni no kasen aburo so dey aburo so pa aburo so mo de ansem no mo pa mo family 10 yen too much ya yen so ye be kama mo dey o te say Ghana nya de me nya kwa na ka me wa mo no ne kura me baby na me dwi because Ghana nya me debiem and na say ochina say den esem ke kana drop e do so aburo so den na se me de wa date 10 years twem na se ma asema ba ne se papa no a na wo so du de betwetwem sister Tracy ni nyina nkomre ye woa twa so na bibia so ntwa na se mo fa na se mo nko me no amete ye o se e no de ye ochina nyame pa o de video be ba betudwa enfa video bi amba ma wo din samoba no na nsamo so ba kan wo se watanfo no masori wo so ewiase Yesu Kristo kra no boy ba obenya atan eti ye nipa bia wo wotan eti twaso na asem fa na asem nko enya sa wadofo bia no ba beka bia mo bia ye nyina ya brew twaso na asem fa na asem nko emetimi aka no okay we dey na hima asantini pa wo ma pressure futuo kakra ma hwefo na etiefo a wo mo hwe ahwefo ene etiefo emetimi aka chemo ane se ye too much de ye besi bia ye de bebrem na emomu no obi onim Tracy ne bia sesi apo Tracy se wa ba beka na sem bia obedem mo ne nkasa den ya ba ku bi de se nipa ten ko kan ba ku bi de obeti na won twa so sister Tracy se wo tie yen ana wo bo yi na wo nya yen YouTube wo nya ye too much a tie ye futu ya ye ka kire we twa so na sem fa na sem ko wate ewiase wo we nipa ba ma na ka na asem twa so na sem fa na sem ko mo asem we su biem twa so afa youth na ye ba no sie nya papa no so a eya mom ye nso ne mu ye ne afa ne nte obebedi bia ma ne ndibi enya hwe se nyonko na ne ma mewo ne ma odi bia na ye den se Tracy onya ne papa no obebedi bi no kana no tuma ka me to sa amre ma ye too much enya bi nkan enti ne ye youth ne enya bia ye nso mu ye na ye nya se obi abedi bi obi abefa bi awale fo ne so ya mo ye di bia mo so mu nja ne so ye ndibi na we obi abefa me boy obi abefa me ku ye di bia na ye de mo ma ye so enya papa no no mo so nya agapade ni bi ma ye na ye ma sister asantini bo ma pressure we do ma ye pressure nkasa o mo pressure no mo so mo de be ma ye too much ni ye be more pressure sense why my pressure mo ye be more pressure because bro so sister Tracy muntwa so Ghana for eye mo ma asem bibia ntwa so wo ne na dada wo ye o say da enya hwe wono so ye nipa muntwa so na munya na asem bia fa na asem nko na ye hwe de da ye nim ne ye beto aba na mo ma fa asem we so man sem bebre so so ehun ya
What you say? Asem no ha na hima pa. Asantini bo ma pressure na. Pressure we have funny say. No nte for ye DC na me kan so mo so metimi di ma dwentre but to dra wo your comment section dey wo dwen fa ko ya dwo ha say no bomodia fa to ho fa mayem. Na ebiem so no follow yen we IG page at too much GH_. Medi Edenana ama ouza. Mene na hima Santini ba woma pressure and na ye between komo. Pressure lady, o man pressure wie. That's an ebe san edin shemu bi makra.